سلاف وريس تماشاوان هێژا هون بخێر هاتن بەرنامەیە کوردی هین دەبم. تماشاوان هێژا دەرسا بووریدا ئەم لەسەر قەرتافێن بێژە ساز سەکنی بوون ئاژی قەرتافێ لێکەرسازێک و لێکەرە و پێیواچێت بکن ئەم سەروا سەکنی بوون بچێکی مژارەمە درێژە ئەمە ئیرۆژی ژوێ مژارێ داوام بکن هێ مژارەمە گەلەکی مایە ئەمە لەسەر داوام بکن ئینشەڵڵا. تماشاوان هێژا میوانی مەژی شاگرتێ مەژی لە هێویا منە بەندا منە مجیب خێراتن چاوانون باشە باشم سەر چاوێ ماتن خودش وەرازی بێ بەلێ مەگۆ چێ ئەم لەسەر قەرتافێن بێژە ساس ئانژی یە لێکەرساس ئەم سەر واسەکەنین ئەم جەهێکی مابوون مەکیژان ڕاژی و داژی مەگۆتە بوون ئەمە ئیرۆ لەسەر هل بەلکی وەختێ مەمێنیژی ئەمە لەسەر ڤێ بسەکنن پێشی ئەم سەرناوێ خۆ بنویسن دیسە مەگۆ چه قەرتافێن چه بوون؟ بێژە ساس بەلێ قەرتافێن بێژە ساس مەگۆ ماناوە چیە ئەم ترکی بنویسن yapımekleri بله çawa bu qertaf mego ek ne bêje peyv gotin işteğalî saz jî ew jî qertafeke paşgire têdawiya peyva û maneya we diguhere yani yek û bêjeyan peyvan çê dikin em li ser wayê dîma sekinî bûn ra û da û geleke dî weke wê çê îdî em îro li ser hil bisekinin belê em karin bêjin ev jî pêşgireke gelekî zêde tê bikaranîn em pêşî wê jî binivîsin pêşgirên lêkersas wê jî binivîsin pêşgirên lêkersas belê mego çi mego hil yani pêşgir mego ew qertafên ku têne pêşiya peyvê û maneyeke nû derdixin û ji ber ku lêkeran fîlan çê dikin em bêjin lêkersas yani cudatiyeke wa mîsa mego yek çi ye hil ev gelekî di Kurdî de tê bikaranîn gelek peyvan de belkî seh çir jî belkî pêncih jî heye lê em ê li ser çendek bisekinin mesela bêjin çê em bêjin hilgirtin hilgirtin hûn girtinê zanin ji xwe peyveke me heye em bêjin an jî lêkereke me em bêjin girtin girtin çi ye tutmak yaqalamak mesela filan tişt girt ku te girt bernede ku te berda paynekeve ne gotineke pêşiyan em karin bêjin atasözeke Kurdaya ve ku te girt bernede ku te berda paynekeve yani çi yani fersetê xwe baş bikarbîne fersendê xwe derfetê xwe êdî piştî girtinê em hil têne pêşiya wê maneyeke cuda derdikeve hilgirtin çi ye yüklenmek ne yüklenmek yüklenmek mesela yüklemek heye Türkiye ve cudaya mesela yüklemek çiye Hildan hildan çünkü de guhertin ne hildan mesela hem de kaldırmak yani burada rakırın heye hildan heye girtin heye lebele yüklemek neyine yüklemem dediğin şey barkırın ne hem dediğin barkırın barkırın megoçe yüklemek yüklemek ve yüklenmek hep cudana yüklemek yani mesela Türkiye beriyan hacı gotu bu magot Türkiye'de peyvek heye em bejin kokek u qertaf peyhev dute mesela bejin çe yani manavi çe bu yüke ne yük dure gotne yükle dure gotne yükle dure gotne yüklen u yüklenmek anji yüklenmeli var hasır bu bir şekli devam dikin let Kürdi de mesela yüklenmek mego hilgirtin yüklemek mego barkirin yani bitevahi peyveke cuda farka vacef çiye وقتی کو مروف بار لتشتکی دی بکه ان بجنه ویرا بارکرین لیکو مروف دینی سر پشت آخوا مروف بخوا بار بکه مود بجه هلگرتن تکس نه بجه مخوا بارکر نه ان بجن ما هلگرت مراش تفلان يعني فلان تجدينا سر پشت آخوا ان سر ملی آخوا ان بجه مثلا بتورکی آخوا هلگرت يعني مدينا سر ملی آخوا تورک تورك مزان چی؟ هی به آنجی چنتا ترکیه خو هلگرت لی بله آن بیشن مثلا بیشن باره حسب لی بکه آن بیشن حسب بارکه نه بارکرین و معنی کدیج هیا بارکرینی جبوی بترکی تاشنما
سرویشتی بکارن مثلا بیش فلان کس بار کرن یعنی گوش کرن جوی دری چون مال خوا العربی کل ترامپیل کی کرن و برنا درکدی یوکلنمک و یوکلمک د کردی دا ویرنگی تینا گوهرتن بار کرن و مگو هلگرتن فرانتشی هلگرا مثلا بیشن وی کورکی هلگرا يعني زارو كيف تشوتشك بوي ببكا يبتشوك عم دجني كوركي هلجرا يعني راجي دين سر بشتاخو انجي سر مليخو بله ما قلتش هلجرتن يكدي عم بيجنش هلدان هلدان وانها باسكر هلدان شيء قالدر ما كان شكيج عردي راكن مثلا بيجن ويتشي هلدا يعني ام بيجن بوشتك العردي بين بيجن هلدا وابدا سخو بقرا ليكو دين سر بشتاخو ان مليخو ام بجنود بيجن هلجرا هلدان وهلجرتن نعينينا هلدانم کار بیشتر kaldırmak. Kaldırmak. Ne kaldırmak? İdem Türkçe oku Kürdi nivisen. Böyle onu tuazın minak ne bedin? Jiver kerem ke? Hıl bijartın. Hıl bijartın. Hıl bijartın. Hıl bijartın çiye? Seçim. 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 Böyle. Seçmek anca seçim. Her düşeklerci tabi karani. Seçim, seçmek. هەلبەستوانێکی هێژە یەک کووردا هەلبەستێک خۆ دەگوتیە مەلە عەبدوڕەحمان دوورە بەلکی و بیسی ناوی دەبێ هەر کەسێک یارەک حەباندی ئەوکو قوبلاجانە بەس منجی کوردستان نەقاندی هەلبژارا من وەرە ویستە یعنی هەلبژار یعنی یەکو من نەقاندی یەم هەلبژارتی یام سەچمیش کردی بێژن هەلبژارتن yani seçmek anji an bejin naqandin jgay həlbijartın naqandin jit bejina mesela bejinçe kavraj nav birinci binaqina yani hep pirincin içindeki taşları ayıkla. Böyle mi go həlbijartın keremke minak akıdı helvaşantın helvaşandın kanoj binisin helvaşandın çiye veşandın magoçe silkelemek megotu bu derse kabulide ne megoçe mesela bizim peledari veşiyan yani ağacın yaprakları döküldü peledari veşiyan helvaşandın manaya ki tabahi cüdaya bejinçe yıkmak anji yıkılmak ne helvaşandın yıkılmak amkar bejin yıkılmak böyle yani em bejinçe mesela mego de ard hecede falan der helvaşiya yani khani ve keten هلوشاندن بله كلام كم هلكشيا هلكشاندن نه هلكشاندن هلكشاندن چیه tırmanmak بله tırmanmak mesela bizim için kışandın çiye kışandın çekmek ne bizim veneki bikşina yani veneki mi bikşina kışandın ava lebele hilkişandın cüdattır ne manaya ve tabahi hata guartin hilkişandın tırmanmak şekiva bro xabıgre hari jor bele kedi helavetin çiye zıplamak imkanı ne zıplamak dibejin mesela bexo helavet zıplamak bele xo helaveja zıpla بله كلام هم تخزن ميناك كي نين ولا هل براندن هيا هل براندن برانشيا بران تعلاقة فيرنينا بلكينا بران خوش بتركينا بران هل براندن أن بيجن üretmek هل برين üretim أن بيجن هل براندن üretmek Bejin hilberinin bejin baş yani iyi ürünler hilberin ürün hilberandın hilkirin haya hilkirin helani haya mamusta hilkirin çiye hil manavi koparmak koparmak bejin koparmak çava koparmak يعني دكردي ده أف جداتي قالك جراها يعني جبوي حميق وبارمك أم نابجن هيل كرنا بيتر مسرتشة مثلا ده عردي ده تشتكي مروف وكا أم بيجن جايكي مروف جيبكي تفلو رايوي تفلو دماروي حمي جيبك أم بيجن هيل كر ما مستا ها
giha ki sera jî kese qurfantın de. قرفاندن Hilkirin jî koka giha mesela. Bele. Koka derki. بله Hel هلكرن قرفاندن. قرفاندن انجي قرفاندن نقطه بparça şey Hadi. جيبي ve قرفاندن انجي قرافتن Hı hı, قرافتن بيجن تري بقريفه يعني çin تري جيدكن برجبر كوج çقل جيدكن نش كوكي جيدكن بيجن تري قرافتن ليبلي كوج تبلو راي بترابكي ان بيجن هلكرن Hilkirin. جا وقت كود نيفي جانجم تكشينن ودنيفي دا قد بان بيجن قرمچاندن Qurfantın. بك بقرمي وي بي ندركت قرمچاندن بيجن جويرجي بله هلكرن وجانا شي جبوي واد دوزنت كي خو ام ليدكن ام بيجن ويرجي هلكرن مثلا بيجن دلنجي خو هلكا يعني دفلنج يلنجانا ودوزنت ي دستانا يعني بتركي بيجن تشي باتشا القول باتشا سن بيجن وارجي ولكن ام بيجن هلكرن بله ما قلتش هلچن قاندن هلچن قاندن چیه؟ هلچن قاندن بيجن چه؟ irkilmek. İlkilmek. İrkilmek. Ha öyle. مثلا بيجن ودخوده هلچنقي دخوده وتشتك خونك نخوش ديد انجي وطرسك جيري çebu بيجن هلچنقي يعني irkildi. Bilemem mamasta çalkalantın. Çalkalandın belki yani o manaya bir şey cüda be. Yani تيجي biz فتاه هذا bilemem. بله هل شنو قاندن و يعني جيك جي ام بيجن دنجكي بلند دجهد بكي ام ديسم هل شنقن نا وغرغوريه طافيا ورن غرغوريه طافيا ام هل شنقن و الكلمه بيجن جانا جيت بيجن فجنا قاندن فجنا قاندن جي بيجن her dikci معناه irkilmek. Böyle helkutandın var. Helkutandın çiğe? Disa zıplamak ne? Zıplamak andejin. Yani مرov جه خدا را خو هل ديني ان بيجنوي هل كوتاندن يعني بزاروكتي مرov زحت كنا بله هل قفاستن هيا هل قفاستن هل قفاستن چیه؟ نبیستی هیچ هل قفاستن جی sıçramak قارن بيجن واخوش دركي بافيج جهه كيدين بيجن چه هل قفاست هل قفاستن sıçramak بله sıçramak ve hiç ne ismi القواصل القفاستن مثلا بيجن چه ام بيجن جوكا كافي هي بتشكي فرها ونكارن وابرحتي جي درباس ببن چاوتكن واج دركي دور بزيد خسرت ابيجن دچ هل قفاست القواصل sıçramak بله وكيدي ام بيجن هلجرين اجي هلجراندن هلجرين قالكم في زانبن هلجرين وداغرين تبيلا ودرسك ما بوري دم داغرين داغراندن Gerandın. تبيلا شو داغراندن كلام ها inmek ne vaj ceheki jor mro xaber de ceheki jer هلجراندن اوا ايدي ترزاوي هي برواجيا ويجي çiye الجرن هلجرين داغرين aşağıya doğru هلجرين yukarıya doğru yani mesela bejin تدسبت كده خويا هل سري تشاكي يعني تشيفه هالكشي يدي نو كتب داري في هالكشي نا يعني ترمان ما سترجيت بيجت بداغا ترمانده انجت بيجن اغاجا ترمانده هر تكدش بيجن ترمانماك ليت كردي ده او هردو ترمانماك نو كحفدونا يا داري بي تخوبي في دغرينا تخوبي في عاصيت كيف تشي اللي بريت خب تشيفه ناغرينا تشيا تشكوتيا نر راست راسنا بشكي خوار طب ام بيجن تشي تشيفه هالغريا اجي خود تشيه ده دچیه ده داگریه بچیه و هلگریه دچیه ده داگریه یک بجور و یک بجیر و هلگری ام بجن yukarıya doğru yukarıya doğru çıkmak beri وكيدن متخازن ميناك نجوي بدن هلاني هلانين كانوا يجي بدن هلانين بله آنين چیه ani Anin. ani getirmek Getirmek ne? Yani bizim vina ki falan teş ani getirdiği ne? Le beledi teril gor zaman gor dema te guhartın bizim için mesela bizim bina. Yani او anitin te guhartın anin aji anitin bizim bina yani getir. Bagoçe helanin
چ بوو مەگو ئانین گێترمەک ئانین ئەم بنویسم پێشی ئانین گێترمەک هلانین چییە؟ Kaldırmak. Yani Kaldırmak. tişteki- Hı hı. Yani Rabıta. çawa qaldırmak ne ku tirajî wa bigirîne Aha, wa tirajî ji meydanê derxîne Derxîne. mesela bijin çi vênakê ji vir hilîne yani raka dîne dereke dî baş pêşiya me derxe hilanîn alıp çekmek çekip almak yani jîne Ha. alıp çekmek yani çekip almak hem bêjin wa tam çêne bud bêjim xeyli ama idare bikin ne çekip almak yani ji meydanê ra jê dîne cihekî dî belê hûn dixwazin li ser hil mînak ne an jî pirsina bikin em ê çine ser wê vê an jî Hildan jina ben onu. hildan me behs nekirim xey hildan jî heye Hildan karim heye, jî bêjin hildan dîsa kaldırmak vebûn vebûn û vekirin bi vêre gelek dîsa peyve me çêbûne ez dixwazim hinekî ser vê jî bisekirim em vêna jê bin pêşî yani ev pêşgir gelekî girîngin di zimanê Kurdî de lewre gelek peyv buwa çêbûne ne bi hil Belê. ve wê Wê. da û ra welhasil me got çe ve heye êdî em vêyê têne pêşiya lêkerekê an jî peyvekê û lêkereke nû derdikeve wek çi me got vebûn vebûn bûn me gotibû çi olmak Olmak. ne bûn mesela me gotibû rabûn hilbûn vebûn hem tê hemiya de hem bêje lê hemiya de jî manayê cuda dibê vebûn çi ye Açmak. açmak an jî açılmak ne açmak em karin bêjin an jî ne açılmak Usta mineka kutu kerem ke ve şartı. ve şartî bêjin ve şartî ne bêjin bêjin ve şartın da bibê lêker kum bêjin ve şartî Şartî. nabê lêker ne dibe nav ve şartî bê nav Evet, dê rast. me got çi ve şartın ve şartın çi ye Saklı. saklamak ji xeynî vê çi manayê heye saklamak ji xey saklamak gömmek ne yani ji bo ku insanekî wefat kir mir dixine binaxê de ji wê re jî dibêjin veşartin ne dibêjin filan kes veşartin dibêjin defn etmek ez bi filan kes defn kirin an jî veşartin Ve şart. yani bin ax kirin bu wê manê jî tê bikaranîn wekî dî me got vebûn vekirin jî heye vekirin çi ye açmak vebûn açılmak bu vekirin Açmak. açmak mesela bejin çi bejin min derî vekirin açmak lê ku ji ber xwe vebe yani açılmak ve em bejin çi derî vebû ne yani ji ber xwe vebû ne yekî çî kir ku yek dike em bejin çi filan kes derî vekir Vekir. yani jî derî hate vekirin Vekirin. belê lê ji ber xwe be em bejin çi vebûn belê wekî din em bejin çi vegirtin vegirtin çi ye Tutmak mı hocam? vegirtin tutmak em karin bêjin lê terî tam ne bê manê yani wextê ku Açık tutmak. her alî ve mirov tiştekî bigirê û ji wê re dibêje vegirtin mesela bêjin çi em bêjin filan giyayî rezê me hemî vegirtiye yani weke bê hemî xistiye bin bandora xwe bin hêza xwe û di heman demê de ji bo em bêjin çi îşgalê jî tê bikaranîn mesela dibêje çi filan derê em bêjin filan devlet vegirtiye yani işgal etmiş vegirtin işgal etmek yani jî wextê ku bêdiaya li dewletekê dikin dibe xwedê bike ku gawir vegire yani gawir lawê işgal bike Çıkar bike. yani wa bêdiaya nifra lê dikin vî şeklî dibêjin belê hêyê vê gelek hene lê wextê me hindik me pirsekî hûn bêjin hebê ez bigirim piştemê dersa were de ser vê dîsa bisekinin nîn pirsêwa tam dersê xwe bişixulin dîsa ders û devrê xwe tekrar bikin ji ber çi ji ber ku Ehmedê Xanê gotiye heta tu ders û dewra neke tekrar û mesrûf
الدنيا تنابنا مشهور ونا معروف بل هكذا بخازن ببنا مشهور ومعروف في درس خوب درس ودوري خود تكرار بن بله تماشاوان هجا ام ایروجی لسر قرطافین بیجساز یه لیکرساز سکنین وقتی ما خلاص بود بله مجارمه و بردوام کی ان شاء الله حتى برنامج جديد بمنت خير وخشيه ده نهاب خاطري